وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: المادة الثانية في زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. يأتي الله سبحانه وتعالى تدد مولد سنيد حمد يتد ينتري يجور إن الآدم محمد صلى الله عليه وسلم ومن اليمين سبير من يجول صحابة من فوق وجول إدن دنانغال جوك بدينا كبجوك نوكا قال جوكي إن كان دينا تبنتنا هوار مكة إبتنا كبدر مكة. اللهم آمين. واللي في دون دوي الله يرمي يرمي نامو وأدي دو كن دمبو كن تسكن دو دي منكم. المادة الثانية مجر نموم في زيارة المسجد النبوي في جورغول جولير النبي جوم والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. سلمين قول نولادهم سلمين قدي إمو بمكو بنديدو لونكو أبو بكر عمر عندي مجر أرنو أنكو وينو أنكو في قرال ندي جولير نلاد صلى الله عليه وسلم ko Allah okkinde kon e ɓural e teddungal e martaba e senaye o yewtuno en ɗum ɗon. joni noon si a ari e nde juulirde ɗo Allah moƴƴike ma ha a hewti Madina ko honno juurorta nde juulirde nelaɗo e yewtino wonde wona ya fiɓu wonde ko nelaɗo wonde a yaade juuroyo fi kala harayno woodi woɓɓe goo kañum faamirɓe noon kono ko faljere nelaɗo ma kaali hadisaji selluri ɗin haynde wootere are juuro ɗon mi ko maki ko juule e an juule e hoore an ka wonɗo wo ka wonɗon so juule e hoore an julde monde hewtayla kono si on tigi hewto iɗon yo profitu o salmina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi lamma kanat ziyaratu lmasjidi nabawiyi ibadatan muftaqiratan ila niyatin ka sairi libadat saga laatino non wonde juuragol nde juulirde nelaɗo ɗum ko dewal hato jingal e annuye wano dewe luttude ɗen fof haton jiniri e annuye on tawde idil amalu tawde golleji ɗin koɗi taskorteɗi jaɓe binniyati ko annuyeji ɗin haray falyanwi lmuslimu yo julɗo on anniyo bi ziyaratihi juuragol mo ngol lil masjidi nabawiyi wonande juulirde annabiyankore nden juulirde annabijo on lissalati fihi sabu juulugol e nden juulirde ɗon yo anniyo attagarruba ila llahi taala ko fi battagol allahu towuɗo on wattazallufa ilayhi e ɓodugol ɓadomo ta'atan ka ɗoftare wa mahabbatan e ka giggol tawde yahugol juuro nde juulirde ɗum ko dewal e hoore dewe ɗen fof no haton jini e annuye tawde nelaɗo maaki golleji ɗin ko taskorte ɗi yoɓe ko embere annuyeji ɗin hara yo neɗɗo on so fokkiti yawgol Madina yo fiɓo annuye wonde miɗo yaade juuroyo nde juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fiyomi juulu ɗon ko ɗum woni mi naɓude digi ko woni mi naɓude ko Madina wona ndaarugol toon ko foti ko ma soodogol toon piiji ma yiidogol toon e woɓɓe goo fiɓu wonde ko min yaade ɗon ko digi juulogol ka nde e nder nde juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fi honɗum
في باتغول الله في دفتغول الله في يدغول الله فإذا وصل المسجد سوهوتي كجولرد متطهرا توكو لبنيدو قدم رجله اليمنى وأردنا كوينغال مكو نيامانغال وهيد نغال يسو نادا غال تاو كما هي السنة والنون نكني ولي سنة في دخول المساجد كنا تقول كجولرد وانا عندي نون جولرد فوق سنة في ناتقول ماجيكو يا أردين كوينغال ما نيامانغال تاو غاتونغا توناد ها جول ببوي soyi ɓe naata ka julde ma hiɓe yalta on tawa ɓe ɗon ɓe wattanta ila o sunna ɗo tawi on tigi ardini koyngal mum ñamal ngal ka naatugo o wiya hon ɗum wa qala o inna bisimillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma اغfir li dunubi waftah li abwaba rahmatika o inna bisimillah ko inde Allah yoni natirde ka juulirde ɗo sabu kala hunde joginde qima e valeur ko fandi o ko fandi sinde gollugol nde gol si fuɗɗoraka bisimillahi inde Allah aray ala barki aray ko taƴi ɗum ko gurɗum o inna bisimillah e inde Allah والصلاة والسلام على رسول الله جلد نجي كيسي وني هور نولا الله اللهم اغفر لي ذنوبي الله يافو لم بك يافو لم بك تجاندي وافتح لي أبواب رحمتك أدتنا دمب يرم هندمانك ثم أتى الروضة الشريفة أنتم أنتي أراك روضة تدلو donc nokkure wonde hakkunde gangunal nelaɗo ngal sallallahu alaihi wa sallam e suudu makko ɗum ka suudu makko nden tumbere wonde ɗon nden ko wiyete ko rawda firta jardin o wi in wajada lahu muttasa'an fihi si o heɓani hoore makko ɗon yaajede e on rawda ɗon o heɓi place kono wonde hare ɗon no ɓiji kono ka moƴƴere nden ɗaɓɓeteɗo haray fof no faala ɗon kan ko ɓe gaɓɓinoɗa an kadi sina noon a heɓata so heɓi ɗon yaajede o naata ɗon wa illa si tawi o heɓali ɗon yaajede ka rawda ɗon fa fi ayi nahiyatin e kala sengo min nawahi masjidi ka cenɗe juulirde haray fa salla o juula raka'atayni darɗe ɗiɗi amma fataha Allahu lahu min as-salati ma ko Allah ber ko Allah uditani mo e juulugo siko darde nayi ko darde jeego ko darde jeetati ko darde sappo ko ɓuri fande kon ko darde ɗiɗi so gayni ɗum summa yaqsidu al-hujrata ash-sharifata refti ɗon o faando noon e konkoru teddundu ɗum hujra ko chambre ɓay ko ka chambre nene men Aisha ko ɗon gaburuji ɗi woni ɓonni on tigi faando noon chambre kanene men Aisha wonno ɗon kadi gaburuji tati woni ɗon so hewti ɗon fa yusallimu ala nabiyi sallllahu alayhi wa sallam o salminanelaɗo assalamu alayka ya rasulallah salminam fa yaqifu o daro مستقبل المواجهة الشريفة ودارو او فوتا لتدرن واجهة كو يعني نواي وبافل ولا كونكا كغبر سكلا كو واجهة كو اتته هewtede ko fewtodita to wajhu yes ko fewtodita e mum kon o fewtodira o daro o fewtita ko présenti kon ka gabru konti portayo fa yusallimu wa salmina ala rasuli enala Allah sallallahu alayhi wa sallam qaida wa wiya assalamu alayka ya rasul Allah
kisiye on woni e hoore maɗa ko an yonulaɗo Allah. Assalamu alayka ya nabiyallah, kisiye on woni e hoore ma ko an yo annabijo Allah on. Assalamu alayka ya khirata khalqillah, kisiye on woni e ma ko an yo suɓaɗo e tagore nden fof, suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude e tagore nden fof. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, kisiye on woni e hoore ma ko an yo nulaɗo on, yurmede Allah nden kadi e barki Allah kin woni e hoore ma, barkiji Allah ɗin woni e hoore ma. Ashhadu miɗo seedo an la ilaha illa allahu, wonde reweteɗo e goonga ala si wona Allahu on. Wa ashhadu miɗo seedo kadi annaka no an nelaɗo on, abdullahi ko a jiyaɗo Allah, wa rasuluhu ko a nulaɗo Allah on. Kadi ballagta risala, a yottini nulal ngal, wa addayta al amana a totti hoolare nden, wa nasahta al ummata a laaɓani moftede reedu, wa jahadta fillahi haqqa jihadihi a wakkilike a haɓi fi Allahu on no jihaadi o haandiri noon no foddiri noon, a wakkilike wakkilare hattude fi waggol jihaadi fi sabilillah. Sallallahu alayka yo Allah juule hoore ma, wa ala alika e ɓeygure ma nden yimɓe maɓe, wa azwajika e sonnaɓe maɓe, wa dhurriyatika e geɗalɓe maɓe, wa sallama o hisina tasliman hisingol kathiran heewgo, ma o salmina salminan ko heewgo. ɗon ɗo ko ɗum ɗo waɗanta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. si nelaɗo o salmi nelaɗo, Allah artira e ruhu makko on o rutta on tigi salminaɗo. O wi summa yatanaha galina refte o woɗɗito seeɗa, o pottito seeɗa, ilal yamini o yaara ka sengo makko ñaama, wari mo darorno ni ino gaburuji ɗin ɗo, gaburu laaɗo ɗum ɗo, Abubakar ɗo, Umar ɗo, so ari taw yo fuɗɗo nelaɗo o daro ɗon o janga ko wiide ɗo ko, o dirta kadi seeɗa ka sengo makko ñaama. Wa yusallimu ala abi bakrin siddiq, o salmina abubakar siddiq qailan o inna tawa ko wiiɗo assalamu alayka ya aba bakrin siddiqa, kisiye on woni e ma ko an yo aboubacre gonguɗo on, safiya rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam, suɓaɗo nelaɗo on, mo nelaɗo on suɓi, safi istafa ko ɗon yitta, safi suɓaɗo mo nelaɗo suɓi on, wa sahibahu e wondiɗɗo makko on mo wonduno fil gari ka wimbo, fil gari ka fammere, mo o wonduno ka fammere on. Jazaka llahu yo allahu yoɓe an ummati rasulillahi, ga e moftenaɗo Allah ɗen ko waɗanɗa mofta ɗen kon, an ummati rasulillahi e ga e moftenaɗo Allah on ko waɗanɗa ɗe kon, yo Allah yoɓe hayra moƴƴere. ɗum ɗo ɓayontina chiyajo ko ɗum ɗo o wiyata, siko chiyajo ko argol huɗa, Allah huɗima, Allah waɗi ɗum ko a neɗɗo yiite, ko a neɗɗo ɗum ɗo yennoje koɓe ko nanton ɗon hiɓe yenna ko on tawa ɓe mara diina tawa ko hayɗa ko hoyre tum, ko huɗugol tum, subhanallah. O wi thumma yatanaha nahwa alyamini, qalila refti o dirta kadi fayin o waɗɗito o yaratane fayin ka sengo ñaamo seeɗa ha o fewnodira e gabru Omar mo. Wa yusallimu ala Omara, o salmina Omar radiyallahu anhu, yo Allah weltanomo, qailan tawa ko o wiwɗo assalamu alayka ya Omaru lfarugu wa rahmatullahi wa barakatuhu,
kisiye on woni e hoore maako an yo Umar sendindirɗo on Al-Faruq sendindirɗo hakkunde loore julɓe ɓen e dolnugol ɓe hakkunde goonga e fenaande hakkunde julɗankaagal e keeferankaagal wa rahmatullahi yurmede Allah ne woni e hoore maɗa wa barakatuhu barkiji Allah ɗin kadi woni e hoore ma ala ragmi an fil aada yo welu ɓe welata yo mettu ɓe mettata wa jazakallahu yo allahu yoɓe an ummati muhammadin gaari mofte muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hayran moƴƴere ko waɗanɗa moƴƴere nela moftere nelaɗen kon doole jihaadi feere ardagol moƴƴol sincugol piiji moƴƴi diwanuji ɗi o sincuɗa ɗin hande administrative ji buy yiilirɗo e aduna o waggol ministére ji waɗa département ji ko oɗo sinci ɗum yo Allah yoɓe moƴƴere summa yansarif on tumati on tigi waylito o hawta fa ida arada tawassula ila llahi taala bi hadihi ziyara so tawi neɗɗo on faalama jokkorde e Allah o ziyara ɗo ɓattorgol Allah o ziyara ɗo jeejirgol Allah o ziyara ɗo ɗaɓɓirgol baraji ka Allah o ziyara ɗo falyabta'id yo woɗɗito qalilan seeɗa min al muwajahati sharifati immorde e fewtitande ma dambugal e ƙaburuji teddungal ngal o pottitoɗon seeɗa wa yastaqbila al qiblata o fewta qibla o joni hari ko gaañi o fewti noon waajiha sharifan ko ni woniri qibla on ko ni woniri yo yiltu o fewta ka qibla ga na ya fewtu ɗon ƙaburu on e toragol ko yimɓe ɓuy watta ko o wi joni yo yiltu o fewta ka qibla on tumati wa yadu llaha o toro Allah ma sha'a ko o faala ko wa yas'aluhu o toro Allah min fadlihi e ɓural Allah ngal ma arada ko yiɗi kon kanko donno o dewal o waɗi o waɗi dewal toragol Allah battane dewal ngal waɗɗa dewal newnagal no dagi kono na yo wiɗo Allah okkoran ɗum ɗo mi jaahi o nelaɗo ɗo ma ɓe beliɓe ɗo ma ɓurnaɗo ma oɗo ma oɗa na ɗum noon de joni o ari o juurike nde juurinaaɗo sallllahu alih wa sallam o juuri darɗen ɗiɗi o ari o salminelaɗo salmini aboubacre salmini omar ɗum ɗo ko dewe joni noon yo fewtu qibla taw fewtu gabruji o fewtu qibla on o toro allahu subhanahu wa taala faaleji makko ɗi wa bidalika ko ɗum ɗo takunu laatoto kadi tammat gonɗi timmi ziyaratul muslimi juuragol julɗo on lil masjidi nabawiyi sharifi wonande juulirde annabijo on teddude nden fa inchaa simo faala joni safara yo howto noon yo ɗanno yo seeto o howta ka maɓɓe wa inchaa agama simo faala o wonta kadi madina noon so tawi séjour on lannaali gayra anna al igamata bil madinati lissalati si wona tun ñiɓugol wonta ka saare madina ɗon fi juulugol fi masjidi rasuli ka juuliraɗo sallah sallam afdal ko ɗum ɓuri moƴƴude argol juuro tu rewta ɗon kadi hoota wala siyama tentini noon wa kadi waɗata tarhibu gonɗi ari rerɗingol joli rerɗingol fi salati 40 salatan fi juulugol julɗele 4 في المسجد النبوي الشريف كجورد النبي تدون ندي كونو حديث الناس في كلا نودي تو بغويل مسلم كونو كو وني حقيقه كون حديث الناس كونو wonde ani on hadis on fi o sella tindina wonde juulugo ka juulde ala ɓurat wono selli kam wonde sa juuli ɗon a heɓay cowalle e waktuji wulure ɗi juulɗa nokku goo sinara ko juuɗiɗe ne makka madine baytil maqdis ko woni wiigol hadis wiiɗo mo juuli ɗon e jantide ko ɓaawa ga mo juuli ɗon e julɗere 4 o windante daɗugol piiji ɗiɗi
darugol naafiyaga e darugol yiite ko ɗum hadise e yewtuno ɓaawo fi makko wonde hadise o na selluɗo المادة الثالثة متى تمو في زيارة الأماكن الفاضلة بالمدينة المنورة جورا قول نكوجي قربي جوكي دي بوري إلر مدينة نوتنا دو نتون نكي دي غوكا دي هرناكا نرجولي دو نكوجي دي الله تدني ونو أحد ونو أوبا يوغل جورو يودي ويحسن بالمسلم نمؤينا جرده إذا شرفه الله سألا تدني ريمو بزيارة المسجد النبوي جورا قندي جورد النبي جوم والوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إدارة قلتكو قبر نلادهم وكرموا على تدني ريمو بدخوله سبنات قل مكان كنتهم طيبة دي سار لابن طيب الله ثراها يؤلا لأبين ولنا ليدي دي سار لهم Allah teddiniri on tigi ɗum ɗo yahsunu bi hare no moƴƴani mo no moƴƴi e makko an ya'tiya masjida Qubaa nde o arata ka juulirde Quba lissalati fi sabu juulugol ɗon Allah moƴƴike makko e ha ka saare Madina nde saare teddunde saare laaɓunde hare no moƴƴani mo yo immo ɗon o déplace o yaha nde julde no wiyetede Quba o yaha ɗon fi juulugol ɗon kadi إذ تود كان النبي نلاب الله ولاتنك صلى الله عليه وسلم يزوره ثم يهن جوره ندن جوليرد ويصلي فيه أجولا وإمتنا مدينة فنيوني كيلو جوي حق نمو وند أسبا ويا وند أوات ويا هاي توجو جولا أنكر زي هاي في مدينة وكل يهاد جولا وكذلك كان أصحابه من بعده كون نوكا لا ترنو وندي ماكو بمبا وماكو بيمتنو بيها رب جولو يا وندي هربي وقتي وندي كو بسيبو وقال الله ماكي كدي في هلو قول قرال جولو يقول إن جولي دون وماكي من تطهر ملا بنت النكة في بيته كسود مو وأحسن الطهور ومؤن لأبنا قنقل ثم أتى مسجد قباء رفت أريك جولي قباء لا يريد تاي أفعندك أرجل كجول دبوبا لهم إلا الصلاة في سونا جول قول لهم ونا أرجل دم فوت يقول في هند قول يمان دمودو ونا أرجل دارا ندو ماهرة نفوتي ندو مني تايكو في جول قول تو ونيكو أديمو كان له كأجر عمرة لا تنتمو ونو برادي عمرة لا تنتمو ونو برادي عمرة دابا غادي سو يمسن وكان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء نلال الله لا تنكي مؤرك جلد قباء راكبا هم وحدي وماشيا هركا لونده مسبا وسبا وسينو ردون دا جمع كورين هاو تدوم فيصلي أجول فيه دون ركعتين دربي نلوني نكو سنيد أغو نكو قرد أغو كما يزور ونمؤمن ومنتقي جورو قبور الشهداء بأحد وجور يو قبرو جيام بشهيد بن كفل أحد إذ تود كان النبي نلال أولادك صلى الله عليه وسلم يخرجهم ويلتا لزيارة في أبو الجور يوم في قبور كقبرو جماء وإيو مدينة ويا حالهم كان يوني وانو كيلو لدي هاتتي ويسلم عليه وسلم نبي وهيروه وبهذه الزيارة كون ان جوران ددو لشهداء أحد ونند يم شهيد أحد بن يمكنه هرنا نواني وسو يهيدون وجوري كبندو هرنا نواني كمو مشاهدة جبل أحد وسيدة الأوئة فل أحد الجبل الذي نقول فلنقول قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ماكي في مجو وماكي نقول أهد كفل أهد نقول جبل كفل يحبنا هنغو يدمن ونحبه من يدغو
ko fello Uhud ko fello kono hingo yiɗi men meɗe yiɗi go on tigi yiya gon fello ɗon wonelaɗo jonni o garade ɗo wa qala fihi o maaki kadi fahin fiingo fello o maaki Uhud jabalum min jibali aljanna fello Uhud ko fello e pelle aljanna kono hadis oɗo wona sello o wi wattaraba marratan tahta rijlayhi sallllahu alayhi wa sallam ñande goo fello Uhud dimbi yeƴi e ley tundaje makko tawi nelaɗo sa sallam ƴewi ka hoore fello toon wa kana mahu aboubacrin wa omaru wa ouhman tawi himo wondi e ɓeeɗo sahabaɓe makko tedduɓe tato aboubacre e omar ouhman hiɓe wondi ka hoore fello toon omo dimbi fa qala lahu o wiigo uskun Uhud deƴƴu deeƴi ta dimbo ta memmina wa darabahu bi rijlihi o ɗampiri fello ngon koyngal makko ngal o ndiɓɓi e hoore fello ngon o wii fama alayka ala e hoore ma ɗo fewno ɗo illa nabiyun so wona annabijo wa siddiqum e gonguɗo wa shahidayni e yanoɓe shahid ɗiɗo ko ɗo Omar Outhman ɓe anndi ka lannode ko ɓe yanaɓe shahidi ko ɓe wareteɓe i fello deƴƴu to deƴƴu wona yiɓe sama kala wone hoore magoy ko annabijo on e gonguɗo on e yanoɓe shahidi ɓenɗiɗo shahidinte ɓenɗiɗo ngo de kama yazuru joni en heeɓi nokkeji ɗiɗi en heeɓi Quba en heeɓi shuhada Uhud o wi kama yazuru wana o julɗo yahuɗo mo Allah moƴƴi e muɗum yahi Madina wana ko noon kadi o juuroroyta maqbarata albaqi berɗe baqi ɗen ɗon berɗe koko takko juulude ɗe woni id tawde kana sallllahu alayhi wa sallam nulaaɗo Allah on laatinoke yazuru ahlahu himo juurotono yimɓe surraɓe baqiɓe wo yusallimu alayhim o salmina ɓe o hiwroɓe kama warada fi sahih wono ari noon ka deftere selluno ko sahih boukhari ko sahih muslim kanko ƴettuɗo ko magariba ƴettata ko so ɓeyni assahih haɗa koye fandi ko sahih muslim siko mashari gan so ɓeyni kama fi sahih haɗa ko sahih boukhari wono adi noon ko sahih muslim wonde naɗo men sallllahu alih w sallam o immotono o yaha ha ko berɗe baqi o salmina ɓe ko du'anoɓe warta wa li annaha e tawde kadi wonde e berɗe baqiya ɗo bammat hiɗe mofti alafa sahabati guluuji sahabaɓe wa tabiina e tabi'iyankoɓe wa gayrahum e woɓɓe go min ibadillahi salihina immorde jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɗen ɗon berɗe sifa majje ala e aduna hay nokku ko tawata yimɓe moƴƴirɓe wona noon no mooɓidira nokku gotum surra alawa ɗum sahabaɓe gulujino ɗon tabiina en gulujino ɗon yimɓe moƴƴuɓe a wonaɓe surrede fen ɗo yimɓe moƴƴuɓe joni yontigi yaw o juuroɓe fa yati ha o ara e ɗe berɗe ɗo fa yusallimu ala ahliha o ara o salmina yimɓe berɗe ɓen ɗon lelnaɓe ɗon ɓe waaliɓe ɗon habbi dalngal gaylan ko wiwɗo assalamu aleykum ahla addiyari min almuminina walmuslimin antum sabiquna wa inna insha allahu bikum lahiqun yarhamu llahu almustaqdimina minna wa minkum walmustaakhirin nas'alu allaha lana wa lakum alafiyata fi الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ويادون دوما دعاجي قدقو وإن السلام عليكم كسي أوني أمودو أهل الديار كونهم بقليج
yimɓe wonɓe ka galleji ɗo minal muminina immorde e gomɗinɓe wal muslimina e julɓe jebbiliɓe antum onon saabiguna ko onon atti on woni yeeso ono woni daɗuɓe min daɗuɓe wontirɓe yeeso wa inna menen kadi inchallahu si allah muuyi bikum wonande on laahiguna komin hewtoytoɓe on mene men iwtiri ɓaawa kono men taway on ɗon on feƴƴata yahon ka dargal hara men hewtade yarhamullahu yo allah yurmin almustaqdimina heeduɓe yeeso attiɓe ɓe minna e meɗen wa minkum e mo on walmustakhirina e sakkitiɓe allah yurmo attiɓe e sakkitiɓe fof nasalullaha lana wa lakum alafiya meɗen toro allah fi amen e fi moɗon e jam laafiya ko kisiye ko ɓuttu ko jam ko angal lette fi duniya ka aduna wal akhirate ka lahara fof allahuma agfir lana wa lahum allah yaafo men menen e maɓɓe fof warhamna wa iyahum allah yurmoɗamen yurmoɗaɓe allahumma la tahrimna ajrahum allah wota ɗal men wota katu men joddiji maɓɓe ɗin wala taftinna ba'dahum wota fiti men kadi ɓaawo maɓɓe ɓaawo ɓe feƴƴita cippi fitinaji albala'uji e amen ha men wopita laawol ngol men yalta diina kam ha men waɗa bakkatuji amin en torki allah subhanahu wa taala yo allah arsuki en ɗum ɗo e heɓuɓe ɗum ɓe yahuɓe juuroyi toon ɓe yo allah heɓkade laawol ko ɓe fillito ɓe yahaal ɓe yo allahu newnu ɗaban oɗo du'a wona bagiya tun du'orte ni kala berɗe ka naatuɗa ñande woyde yaade ka berɗe ɗo surrugol tawi woɓɓe no naata no wowla imma no wowla ka téléphone ma no yewta no jala ɗuman no naata ka berɗe annda ko honno wowlete du anta koɓe awa ko wingol tun awa e naɓe ɗum ɗo he ɓottine ɗum ɗo yettengal natte yoɓɓe ɗuman he adde ɗum ɗa oɗo lelli waɗi haalaji tun ha yalta fayda so na haala tuma inna awa fewndike du'anagol ma e ɗo wonde woɓɓe go du'o ɗon woɓɓe go hay ɗon hara ɓe gundodira ɗon no du'ede to kamɓe ɓe gundodira ɗon allahu mustaan so on tigi yahi sa hewti ka naatugol ka berɗe janngu o du'a ɗo so a wawata oɗo a janngu du'a ɗum yo allah yaafo ɓe waaliɓe ɗo ɓe tawata ɓe maayinota hiɓe gomɗinma hiɓe hoolima hiɓe hoolilal allah sallah sallam ko julɓe maayi jorki allah yo allah faami e diina kam faamu selluɗo o arsi kan kadi e gollitingol ko faamuɗen ko ɓay ko ɗum woni dinɗe ɗen ko golɗe kan ko jaɓana en ɓayno koye juuɗe makko woni wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin ɓeɗo landi o mo yahi hara joni ko fi dunayagal o yahi kono o rewra ka ndiyam ko yoolo yoono haray ko yonde shahid so tawini a riskuɗo wonki muɗum laaɗo sallllahu alih wa sallam limti yamde shahid jeɗɗo ɓay o landike ɓe ene ko homboni yamde shahidi kamum ɓeyni ko waraɓe juuɗe heferɓe ɓe tawa na hewtaɓe no dogude o wi he awa yamɓe shahidi ɓen no faddi kam on de o wi hey e sonnajo nuttuɗo e reedu ko yandu shahid mo maadi yani e hoore mum ko yandu shahid luttuɗo e yiide ko yandu shahid luttuɗo e ndiyam ko yandu shahid mo organe ji mum ɗin ka nder reedu wonno
booje ɗen wano heyre nden wano ɗamol ngol mo ɗum ɗo ɓuuti haa heɓi cancer ji muɗum haa rutti e mum on kadi ko yandu cheyde o linti ɗon ɓiyaaɓe jeɗ mo boddi soppi o linti nder ton ɗon noon oɗo yahuɗo si tawi ko annda kon laaɓe yaareteeɗe ɗen moƴƴinaade fi passage ƴetti dolle ko woowi kon yehi ɓe kuddori Allah paan waɗoy mo tagi ɗi ɗaanima e kuddori Allah ɗo ko tawata na ko tañƴina noon mbato on yooli haray on tigi on tamma yandu shahid amma yahogo jawa e garam koye laa koye annda ko si on tigi lumboyi haray ko ɗum noon woni ko juhi haray mo wawi jibinaɗo keso so nuttoy to fayde ko ɗum noon woni ko tañƴinako oɗo ko Allah o andi e andi ko yandu shahidi kana ko wartiɗo ko Allah o andi ɗum ɗo mi wawata ñawa ɗum ɗum o billahi tawfiq landal kono ko mumingal andi son tigi landoto no woodi ɓuyuɗuji watteɗe si ɗin ɗon waɗaka annaga si udditori ni toon on tigi andata kono jaaboto ɓe landi ɗo so tawi woni goɗɗo e suuno o woni ha sallijo on feññini assalatu hayrun minan nawm tigi ñaama hare honɗum fawino ɗo ɓe anden taw ene o sikku taw wonde salli feññinaali subaka on fajiri feeraali o ñaami ka ko tembete mo anndi fajiri feeri weeti o tawi ko ñaami lay so tawi mo anndi fajiri feeri o tawi kadi o ñaami oɗo korka makko kam boni ga imam maliki abou hanifa no waɗɗimo kaffara imam ahmad imam shafii inni o yoɓay tungal ñallal ɗo ngo tuuɓotoro Allah yaafi amma si tawi mo sikkude ko jemma sikkude ko tumbere jemma o ndaarali montor makko o ndaarali yaasi o oymike tun o futti e futtiri ndin o tappi ɗon ha awa tun o nanoy ɓenna saffa o saffa ka ko assalatu hayrun minan nawm nani alman ɓe allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim a jabinta anani ɓe darni ka juulirde ɗo no fottana hakkude karama koɓɓe wonde o continue o hoorengal ñallal taw wi ɓay joni on si ɗum andi ka joni on ti continue ñamugol ngo la on ti hoore noon no fottana heddi est ce que ngal ɗo ñallal o yoɓoya ngal imam malik mi hi o yoɓoye ka imam malik mo falji ñaami ma falji yari nde ñallal suumayel ngal ko yo kontin korka kan kono o yoɓay ngal ñallal kono ko ɓuri sellude kon ɗon ko imam shafi imam ahmad maki kon ko wonde ngal ñallal ɗon ko yoɓatangal ngal selli ke woni on tigi yejjutu ma o ronko andude fajirne feerino jakka mo sikkude fajiri feerade o ñaami ma ko tumbere ñalol ma o yejjita tun o ñaama ma o yara o anda inna lillahi wa inna ilayhi raji mi ñaami e ñaama somaye o hatta ɗon haray ngal ñallal ɗon e ngal selli kel nde ɗon sala sallam maaki mo yejjiti ñaamima yari tawa himo hoori yo timmin korka makko kam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ñammini mo yarni mo siko on no riwaya tun haray hollama nde o yoɓoyta imam maliki maki ko yo timmin korka makko kanko tama ko Allah kadi ñammini mo yarni mo c'est ko Allah yejintinni mo imo hoori o ñaami o yari kono noon tinina wonde o yoɓoyta korka kan kono riwaya goɗɗo goo aroy sellu ɗo wi la qada aleyhi yoɓugol fawakim ɗo ala ko hoore ɗo hannde ka nanamaki o yoɓata so si wida o yoɓay oye ono riwaya ɗo gasa yewtani imam malik wabillahi tawfiq
sintina ko kita ka labi jine da nyalla so sintini kadi o so ay dum o ka dane on mara jore to so me goɗɗo landiɗo mo jogii muusu gite yo no jogii lekki sintinteki e nder ñallal ngal laawi nayi ka yiitere sintinteki ka gite ɗo so sintini ɗo haaɗe ndin o annda ka daande ga lekki kin kira andi ko manfat no yulodiri no hewti ga so sinti ɗo ɗum wande tayire ɗon seeɗa seeɗa ha hewtoya ga kono no watta suumade yo sinti ɗum no bonnata ko لأنه ليس بطعام ولا هو بمعنى الطعام ونا نيامته ونا كدي معنى نيامته دون نتا باندو كو نيامته ان جارام دون نتا باندو كو تانون دون غاراي بونتا وان شاء الله حيث سويغا كونو كون بونتا كو woni ko sintite ka noppi woni ko ka gite bal hay ka kine ko ɓuri sellude kon so tawi ko lekki ɗum ɗo wona ko ñaamete wona ka walaysa bimana taam ɗum ɗo wonnata saka kam few randi ɗo hatlino dagani e ñaamugol ñaamete kawtalde men kefer so yildi o jigi woɓɓe landi o so tawi e kawtiri e keefere o neldima ñaamete no sella ka ñaama on ñaamete e charte ji ɗiɗi charte arana on koyo taw o ñaamete ɗon komo julɗo dagi ñaamgo so neldinima jooɗi tewu kose ɗum dagaki neldima ko beere ko defira beere ma ko waɗi tan ɗum dagaki yo taw hara koko julɗo ñaamata ɗon goo ɗin mun ɗum so taw hara no o ɗaɓɓiri o ñaamete noon kono dagori wona baaru beere o yeeyata wona motel o jogii wona sifani noon so yi jooni ko o yeeyoyo goɗɗum ma ko fonctionnaire jo ma ko jangginoo l'école ma ko ɗum eɗa anndi ka o woni heɓide ɗon kaka dagori hara dagi ka ñaama na kamɓe noon hefseno sella jonnugol o zakka wonan yallino sella jonnugol keefeero zakka tawan si on tigi landingal landal yo to yiltito e darsuji ɗi janngude nin ka fiqhu sunna ka muallafatu qulubihim no détail ɗon karamogoɗen no laɓɓiri ɗon pos mana keefeero ka lasli keefeero jonatake zakka si wona hara ko wowinteɗo joni en tañinike oɗo so en moƴƴike e makko en jonnimo zakka on no gasaka o naati kal islam e to ɗen anndi o so naati kal islam e haray l'islam heɓay nafoore e makko imma ko mawɗo goro nananaɗo no gas o naati yimɓe buynatay ko peere jokku kelɗuɗo ani yimɓe buy haray ko leggi jani so yani naɓora e buy ma masalan ko journaliste ko winda e ɗum no wuli ɗengal no wuli karagol ha feƴƴita si en jonnimo seeɗa o huccinay karamol makko ngol e l'islam cukkino l'islam kono so jonnama seeɗa non l'islam est bien no moƴƴi mo jonnire kadi sabu ɗum sabu hulugol yani rentagol bone makko ma taƴina gonɗo naata kal islam kono sina ɗum kefono ɗin nani tu yonatake zakka few رجال في المدينة يبيع السكر وأنا أيضا أبيع السكر لكن فنيت أكياسي اشتريت كيسا من عنده ووضعته علامة هل يجوز أن أبيع وأكتب ورقة وآخذ عنده وذلك ألف الثمن هل يجوز أن يرسل إلي أحد بشراء البضاعة التي كانت معي لكن البضاعة انتهى عندي واشتريتها في يد جاري هل يجوز لي ولا هي الثمن الذي اشتريت منه
yeeya sukkar kawtajo makko no yeeya sukkar ko sa madina ka marché kankadi mo yeeya sukkar joni noon saakuji makko sukkar ɗi lanni o soodoyi saaku sukkar ka kawtal makko o waɗi maande e on ɗon saaku sukkar par ce que o wi no sella ka o yeeya wa aktubu waragatan wa ahudu indahu anu ka sara o yoɓaalimo jooni ko yo siiñu garanti wonde o addoyay coggu ngu kono o henndo sukkarje ɗen ko naɓa o yeeyoyade bon si tawi ko noon ino sella ka ƴetta ñawnoɗa marchandise juuɗe woni ko sukkar ko maaro ƴetta juuɗe kawtal ma yeeyita joni halɗo fotto joni o e sac sukkar on ɗon ko 350 000 ko jonnirde so an yeeyita détail kilo no tawɗa o ma yeeyita sac on tigi yeeyita par exemple 360 000 370 000 henɗa on tono ɗon on tomati henɗa ɓuri ɗon natta jonni toyama si tawi ko ɗum woni ko faandi no dagi ka ñawloɗa marchandise yeeyita marchandise o ha gayna artirana o e coggu ɗum ɗo na riba woni riba ko hakkude mbuuɗi e mbuuɗi sensugol ngol ma ñaamete e ñaamete wattugol ko toon riba woni o wi ɗo o wi kadi est ce que no dagi ka goɗɗo jonna yomi soodamo marchandise momi marno kono joni marchandise o lanni o jonna noon mbuuɗi ha e yomi sooda mi yeeyimo on marchandise momi jogino kono mbuuɗi arat ta min mbiɗo anndi o marchandise on lanni mi ƴetta ɗi mbuuɗi ɗo mi yaha mi soodoya e junngo kawtal an mi heɓa tono e hoore e variation waɗaani ani ko wono soodde juuɗe an kon haa jooni ko ɗum wona e yeeyeede kono min komi marno kon lanni o adda noon mbuuɗi ɗin kanko annda lanni jonna an ɓe yeeyeran ɗon saaku joyi sukkar firi wowɗo on mi hen ɗo ɓinna awa min noon sukkar an lannino koy kono mi ƴetta ɗo mbiya mi soodoya e juuɗe kawtal jo an ɗon e jonna mo tono ko toon on mi hen ɗon o wi yalli on toon ɗon hayno daggi on dagaki ka yeeya hunde nde a mara to noon ko ɓe watta leyla moƴƴi ɗo susi no woodi e muɗum naaya yeeyi hunde nde a mara a marugol hunde nden tindiɗa wonde a soodiide sa yeeyi a ñawloyke nde juuɗe goɗɗo a waafoyke hara ko an jeeyi noon a waawi yeeyde ɗo so noddu inni ene hunde kaari sakuji sukkaro hiɗa mari ɗo anndi lannino inna ko jeelu yeeyirta kono wowiri noon awa jonna naɓi ɗon ko orange moji mam jonna ɗon kaari imma joni ɗo e mbuɗɗin arde yaha waafoyoɗa noon ɗin sakuji sukkar ɗon adda mbuɗɗin ara tun on tumati awa ƴetta ko halduɗa e mo ƴettuɗa e juuɗe mum o naɓa jonnamo toon on watta ka jifama jon o yahen ɗo sukkar ɗi mum dagaki fe itte sikke kan siko mbuuɗi makko ɗin haari ƴettuɗa ɗi noon no yaara soodoɗa joni ɗam ɗo ko honno gerta so lanndikima ɗum lannirira kono noon miɗo wawi heɓande joni habbo lam miɗo yaade mi daara kawtal an ɗo so tawi ɓe luttiri on tuma si mi anndi ko jeli ɓe jonnirinmi mi annda ko jeli mi yeeyiri yaha inna kawtal ma nan faala ɗon ani ko lanni ko komandi ko lanni koto ɓerɗu noon tum nan faala ɗo saa ko joyi sukkar ko jelu won ko jelu yonni tommi usma aɗum gasa prix o no annda hakkude moɗon joni joni ñawleɗan ɗum saa ko joyi sukkar o joni saa ko joyi sukkar e prix anndaɗo joni woni e compte ma on ɗuman noon dama alo
way hara meeɓi sukkara on prix wowɗo on ma ɓeydike ma ɗoytike kono woni e compte ma alharaju bidaman yani tono on ko jokki ko tana o komo tawata si tawi marchandise on ɗo tana on si yani e marchandise on perdo o ko on duwa heɓde tono duwa yeeyudemo heɓa tono makko puisque sa yeeyi joni marchandise goɗɗo ɓay joni so ɓeyni joni miɗo jogi saku 2 sukka awa bon awa yeeyelan ɗon ko jeeɗum he fen ɗo murano welata yare ko 370 000 joni miɗo andi ko 340 000 masalan min mi soodiroyde on 30 000 ɗon ko tono joni o inni awa gasi joni awa yeeyela min ami yeeyima andi mi heeɓi ɗon tono 30 000 hoore marchandise on koye junngo goɗɗo woni si tana yani e makko tun mi ɓattata ko wuri si mi ɗumanno ko joni mi ari mi tawi on mo mi ƴetta juuɗe muɗum mi tawi boutique on no sumude est ce que min a joni hari noon mi haaldide e goɗɗo fi saku joyi sukka joni haray fi kala sumi kono hino ɗo coggu majji est ce que mi waɗa ɗum komi ara mi yiltora ɓawre ɓaɗa mina inna lillahi wa inna ilayhi rajiun so mbaɗɗo yimi on donc andi joni tana on ko hoore makko yanata min noon mi hendi min ɗo hendare gaton on haray ko ɗum waɗi noon dagata alharaju bidaman siko ɗum sinno tawinano yo noddu ɓe mbin ɗon gonno ɗumani tawinani nani ko fandude o noddu woɓɓe landi ɗo fure sonnaje ma fure duhiɗo almami on konto dara ko animali kan koɓɓen kamɓe inni siko sonnajo almami ko dartene ka balaji ma yowno ka keeji siko gorko fure on ko gorko koyo ontijo daro hakkude ka keeji fewno keecini kono ko selli kon imam ahmad e ahlu zahir ahlu hadith ɓe wiiri ɓuri kon ko siko sonnajo wonti daro hakkude siko duhiɗo wonti darotelen ka balaje ma ka hoore sabu sahabajo goo filli ko o wi mi yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fure sonnajo no adda wallina o ari juuɗugol mum o dari hakkude te fewndo keeci ɗi o wi on noon fure gayna juulede tun o ƴetta tun fure gorko kadi adda wallina min awa ɗo ko kaarijo faɗa aɗa minen addi fiyo min addi ɗo fiyo juulu ɓuri o dari fewndo hoore nde ɗum ɗo tata tun jahisa qawla kulli khatibi no wireten ala ko goɗɗo wooda ɗum ɗo woni ko selli fure duhiɗo almami on koka tele hoore makko o daro fure siddiɗo almami on ko wonuka hakkude tedi